Ovo je Amra, Samirova mama. Pomno je slušala razgovor moj. Kao sin, veoma je pažljiv kao brat i jednostavno ponosna sam i baš mi je drago da je tu. Ipak je mama tu kao pravi PR, zar ne? Da, jeste. Čula sam da ste mu velika podrška. Kaže, Samir, hrani me dobro. Da, jeste. Znaš, mi pokušavamo da ima neke određene obroke, da jede puno proteina, da pije dovoljno tečnosti, da legne na vrijeme, da ustane na vrijeme, tako da bi njegov dan bio pun i da bi on imao dovoljne energije, da. A recite mi, danas u vremenu u kojem živimo puno je narkomanije, puno je raznih dešavanja, pogotovo iskušenja za mlade ljude kao što je Samir. Vi ste to pokušavali iz njega izbiti sportom, jel da? Tako je, upravo to. I to činimo i dan danas. Pokušavamo da smo mi aktivni s njim, pokušavamo da je on aktivan tamo, pokušavamo da mu kažemo što je bitno u životu i nadamo se da ćemo napraviti jednu dobru osobu na ovome svijetu koja će pomoći ne samo sebi nego i ovome društvu. Objasnite malo našim gledateljima za kakav tim Samir zapravo igra. Tim je privatan i mi smo sponzorirani sa jednom osobom koja je bilioner, 400 i neki u svijetu sa svojim bogatstvom. On nama finansira sve, mi putujemo cijelom Amerikom sa privatnim avionima. On kaže da potroši između nekih 400 do 500 hiljada dolara za jedan turnir. Odsjeli smo se zadnjih 9 dana u Memphisu gdje smo odigrali prvenstvo Amerike i odbranili našu titulu ponovo. Sve je to na njegov račun. Naša djeca u stvari se tretiraju kao NBA igrač, samo u malom smislu. Imamo trenera iz NBA lige, imamo trenera sa koleđa, imamo physical terapeutu, imamo doktore, imamo... Tako da smo mi prezadovoljni to što imamo i naravno ponosimo se s time kao roditelji. A vi ste i dobar pedagog, vi ste učiteljica po zanimanju, u Americi se bavite tim poslom. Vjerovatno znate prepoznati kada je Samiru dosta ili je on možda dječak koji se nikada ne žali. Da, upravo ste, ja jesam učiteljica i time se bavim i u Americi i učiteljica sam iz Bosne i Hercegovine. Samir je veoma marljiv i vrijedan dječak koji se još nije požalio, ali dođe trenutaka kada će on mene da pita, mama, ja sam jako umoran, meni je malo, znaš, ovo dosta, tako pred kraj sezone. Ali u biti 95% Samir je uvijek spreman da ide, želi više, hoće da pokaže da može. I tako, ne žali se. Ali sigurna sam da ima puno iskušenja i da vjerovatno ima puno odricanja u njegovom životu. Puno je njegovih vršnjaka koji se zabavljaju, šetaju, izlaze, upoznaju američki san. Možda on upoznaje na neki drugi način. Tako je, baš tako. Samir se odriče svih svojih prijatelja, svih igrica, svih druženja poslije škole. Samir nema vremena da ode u kino kao druga djeca što odu petkom navečer, subotom navečer. Za njega to ne postoji. Zato on kaže da je meni Bosna da ja odmorim svoju dušu. Jer onda nemamo ni rules, nemamo ni schedule, nemamo ništa nego tako, jedemo što hoćemo, idemo gdje hoćemo, šetamo se i spavamo kad hoćemo. Vi ga pratite onako kada ima neke lokalne utakmice, zar ne? I onda nekako ste mu itekako bitna i velika podrška. Da, ja ga pratim na lokalnim utakmicama kada igramo u našem gradu, a kada idu dalje, kada lete avionom, tada moj muž, i on ga uvijek prati. Moj muž se zove Jasmin i Jasmin je uz njega, kako kažu Amerikanci, 24 sata, 7 dana u sedmici. Sve svoje slobodno vrijeme je dao Samiru i radi s njim na kondicijama, radi s njim na brzini, radi s njim sve ono što on može da radi, a nije vezano za košarku, da bi Samir bio bolji sportaš i bolji čovjek normalno. Znate da odgajate buduću zvijezdu, znate da odgajate nekoga ko će sutra biti ponos i Bosne i Hercegovine, a na prvom mjestu vaš ponos. Šta znači biti dobar roditelj, šta znači biti oslonac u svemu tome, a šta znači biti dobro majka?
Ja se nadam da će Samir da bude neko jednog dana zvijezda, ali to će vrijeme da pokaže. Ja se nadam da odgajamo jednu divnu osobu za ovo društvo, a ja kao majka sam ponosna na njega kao dječak i kao moj sin i ponosna sam zato što je divan učenik i što uvijek imam veoma pozitivne osobine iz škole i što pokušava i on sam da pomogne ovome društvu. Jeste li dozvolili da od malih nogu ste ga bacali u vatru, bavio se raznoraznim sportovima i da li ste mu možda pak pravo na slobodu mišljenja da odluči čim se želi baviti? Košarka je ono što zaista voli. Da, Samir je pokušavao i karate, pokušavao je gimnastiku, pokušavao je i danas igra američki fudbal i baca taj disk i kuglu, ali košarka je ono što on voli da radi. Kako kažu naši, on bi spavao i igrao i bio je u sali 24 dana, 7 dana u sedmici. Kad god mu daš loptu, on će da ide da igra. A vi ga pratite pomno? Da. Jel imate nešto reći majkama koje upravo sada ovo gledaju, a negdje u dubini znaju da imaju talenat u kući? Treba da podrže svoje dijete. Nije bitno kakav je to talent, da li je to muzika, da li je to sport, da li je to gluma, da li je to drama, da li je to bilo kakav talent tvoje dijete da ima. Treba da ga podržiš i da mu daš svoje slobodno vrijeme, jer ne samo da će pomoći tebi, pomoći će samome sebi i ovome društvu, a mi to trebamo. A šta vas je navelo da kontaktirate našu redakciju i da evo život Samira podijelimo sa našim gledateljima? Mi da se nalazimo, ne znam ti gdje, mi smo uvijek Bosanci i uvijek ćemo se ponositi time i treba da znamo odakle smo potekli, odakle smo došli. I moj sin treba da zna odakle su njegovi roditelji došli. Ja i moj muž se ponosimo Bosnom, ponosimo se tim da smo Bosanci i Samir, mi želimo da on ostane dio bosanskog društva. I can feel her on my skin. I can taste her on my tongue. She's the sweetest taste of sin. The more I get, the more I want. She wants. Ovo je prošle godine kad smo pobjedili šampion. Dobiješ prsten svake godine kad pobjediš. Dobit ću i ove godine sad, ove godine ću sad dobiti, da nije još došlo. Ove godine kad sam došao u Bosni, prošle godine nisam je mogu donijeti, nisu mi još dali. I evo donio sam je i piše ime i datum i National Champions. Jesi imao Samire nekih ponuda za neke druge timove po Americi? Imao sam kad sam došao dole u Dallas, u Houstonu. Ja sam iselio se iz Dallasa. Došli par timova su htjeli da ja idem sa njima igrati. I sam ja počeo sa njima malo trenirat. I kad je počela prava sezona, naš trener mene zove i kaže mi bi volio da on ostane sa nama. I sad su ostavili me i hoće me gore dole. A ti biraš šta više voliš? Ja biram šta je bolje, znaš. A ovaj klub što ja sad igram je najbolji, znaš. Za njim ću, ako Bog da, još jednu godinu igrati. Zanimljivo je to da stvarno imaš samo 13 godina, ima puno odricanja. Jel poželiš nekada da budeš slobodan kao tvoj drugari? Poželim puno da puno ne gledam televizor, nemam vremena, puno ne idem u kino, puno ne radim puno stvari. Ja volim košarku i znam da jedan dan će mi sve dobro doći. A čime se uglavnom bave tvoji vršnjaci iz škole? Uglavnom Amerikani. Oni najviše idu u kino, tako ništa drugo i ne rade, malo kino, malo igrice i to. A kad si već kod igrice, šta ti misliš o računarima? Igraš li se ti puno na računar? Ne igram se, igram možda par puta u godini i ne igram puno. I da ti kažem, nemam i vremena da igram. I kad igram košarku na igrice, ništa drugo. I ja kad gledam televizor, gledam košarku. I to. A reci mi koji predmet najviše u školi voliš? Ide li ti matematika dobro u drugu? To mi je najdraža, matematika mi je najdraža. Imam 5 u matematiku i to mi je najdraža. Volim brojeve. A jel voliš historiju? Ne volim. Meni je historija teška, moram puno zapamtiti ovo. Nisam baš puno historija. A reci mi, jel imaš u školi možda popust među nastavnicima? Nemam, neće oni dati tako
Samo možda malo se treniraju, što me treniraju dole, ko školski klub. Oni me malo našno ponekad puste, a neće puno, ne daju. Evo, jesi proputovao Bosnom i Hercegovinom, tvoji su inače iz Zavidovića. Kako se čini mjesto u kojoj živimo mi? Lijepo je našno, ovo je pravi grad našno. Ovdje ja volim, ima više našno ljudi, više se zabavljaju. Tamo je našno šuma i kuće jedna našno. Jesu li Amerikanci hladni? Kakav je tvoj doživljaj Amerikana? Meni je dobro našno, ja se s Amerikanaca našno puno družim kad sam u košarci i sve je dobro, nisam imao nikakve problema, nikom ne zazame zato sam Bosanac, je vole i više da sam Bosanac. Jel znaju gdje se nalazi Bosna i Hercegovina? Znaju, ja sam njima to sve ispričao, znaju sve od Bosne više nego ja. To im nije apsolutno ništa čudno? Nije ljudi se i više druže, to što sam naš Bosanac, zato što sam drugačiji, a tako Amerikanci vole. Samire, puno ti hvala. Hvala. Bilo mi je drago da smo se družili, upoznali smo tebe, upoznali smo tvoju majku i evo upoznali smo jednu zanimljivu priču. Hvala. Hvala ti puno. Hvala ti da sam. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a Santa phone that loves to blow my money for me. So how you gonna do it? I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop bosses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's zoo. They'll get you anything